کوردستان خونه هر وڵاتێکی کوردە لە هەر چارپارچین کوردستانی و پارستنا کوردستانی ئەرکا لەسەر ملێ هەر مرۆڤێکی کورد و بێ مەبەستی و پشی دەرباسکردنا دەوڵەتە ئیسلامی لە عێراق و شامێ داعش لە دەڤەرên شنگال و زمار خەڵکێن کامپا فایدە یا گۆتێ ناسین بناوێ دۆمیزا ددۆ کۆمجوڤینێک لە دبیستانە کامپێ لە دارخستن و تێدە نەرینێ خۆدانە خویاکردن و داخواژ هەرێما کوردستانی کردن گۆوان تەبلی هێزێ پێشمەرگا بکن دە ئەوژی برۆلا خۆ بلیزن دە بەرەڤانیە هەرێما کوردستانێدا و دەڤەرên wê و شەرên داعش لە دەڤەرە زمار و شنگال بکەن. برەیە کەناڵەوە ئەم بانگێکی دباکن هەمی کورد پەروەرên لە هەر چارپارچین کوردستانی ئیرۆ ڕۆژە مان و نەمانەیە ئیرۆ کوردستان خەتەرێدەیە ئیرۆ ئەم دەبێژن هەمی ملەتێ خوا دەستێ خوا بدن هەv ji ber yekîtiya me ew e wê got me bikêne rêya azadiya miletê me. Wav hecmatê hanekî em şermezar dikin ji aliyê va çekdarî tundrew û qirêj û dixwazin axa Kurdistanê bikne bin destê xwe de û ticaretê naftê bikin û bihêlin ev miletê Kurd şermezar bê lê em amade ne bi hemû zarokê xwe ve bi hemû aliya ve em karibin berevaniyê di ber axa Kurdistanê de bikin û her çarparçeyê Kurdistanê em ê bikin jî bi xwîna xwe bi canê xwe em Kurdistanê re ne bijî Kurd bijî Kurdistan. Navê Xwedê Şîrîn Ezîz û Delal mala berzanî binecihên ceheş bikevê Xwedê qewî neke Xwedê teala wî bide erdê pêşmergê me qewîn bê nêçîrvan serê wa bê û em mal bi can bi zaro bi kur em vê erdê re ne. Em gelekî vî karê Daeş şermezar dikin got îro ser birayê me êzîdî de îro ev hecma şeris ev hecma terorîstî berdaya Kurdistanê û em tev de dîse bi navê Kurdê Rojava û bi navê penabera em dibêjin em fidayîne ji Kurd û Kurdistanê. û heta Kurd û Kurdistan heye û her çarparçeyê Kurdistanê înşallah bibne yek heta mala berzanî hene înşallah natirsin û em wa şermezar dikin insanî hatî ser vê axê înşallah Xwedê teala Kurda rakê û dijmina daxê ya Rabbî. کامپا فایدە گۆ ئەف چەند ڕۆژە دەچنە ڕێڤەبەریە خزمەتن فەگوهستنا خوینێ لە پارێزگەها دەهۆکێ خوینا خۆ ددن و نهاژی ئامادەبوونا خۆ ددنە دیارکردن بۆ تەبلیغکردن ئەوان لە ناو هێزن پێشمەرگا. بۆ بەرنامە ئارک جەمیل ئۆسێ کامپا فایدێ.